Kadbau Kylian Mbappe udang enjoy berkesamla syaka trip ke Itali haka syuti ke Baudon haka jing mensal. Bat kadba ke Real Madrid kampat kut ke jinglekai haka ne ke ayom. Bat kadba ke dang excited penjakun Persia ke Barcelona kamtam haka ne ke New Play ke Banwan kata haka La Liga. Kum taru ke trip jong Kylian Mbappe ke Itali berlaga jong kesamla haka por baka ayom milekai kampat kut satia. Wadla udon hak syuti Henry ke jingken tho kelami bunjat hadu bang menta ki fans jong Real Madrid ki balasoi ke signature competition ban kuami no Kylian Mbappe ne klub Real Madrid kelapalat ya ke 1,000 million ngot kumta kene ke jingle sngop ha jo Kylian Mbappe hakapor ke bompat kut kayom melekai kala penlong penban bakal lawe jung Kylian Mbappe haka Real Madrid kala Argentino. La undang ne haka ne ka klub haka ne ka ayom ke Banwan. Ka jingsoy ya ka ne ka petition kala ku step manaka sngi na ka live ho million ngot syaka 1,000 million ngot. Bat kita ki fans jong ka Real Madrid kidai ki bala kwa ba Kylian Mbappe un mino na ka Real Madrid. Kylian Mbappe ulala banilai kai bah haka Real Madrid ubalayo Arab Sokol haka ne kayom haka La Liga katsan kola ke Champion League ke bawla kermenru bankur ya Golden Boot haka Champion League mentak ayom Henry ke jings nubok jong Kylian Mbappe kadai ba yo kur trophy haka Real Madrid mentak ayom watang ka weiru kadba ka PSG sa sinpat la poi final Champion League kasur na ka Real Madrid kadai ban yus ngau la ka kuan ya ke jingkala ta kasur jong pajba ki fans jong Madrid kumta la da ki kwa ya ke jingkala what's ngabjar so ya ke petition bat penpau ya ke ke jingphan da ka klub haka ayom ka Banwan hadu ba ke jingsoy ya ke petition menta kalapoi syaka 1 million ngot kumta ke jingkeli menta kadai palah to ka Real Madrid kan beno sisyan na yaw Kylian Mbappe bat ka ka karir ke bas nubok yaw Kylian Mbappe namar tang sumino ne ka klub PSG ka PSG kla kurs ndo ne ka Champion League haka ne ka ayom ka boladep haka ba ka Real Madrid kla limno tang ka quarter final bat kum juru menta ka ayom ka PSG kla poi final biang kad ba ka Real Madrid kla limno haka quarter final haka baka Real Madrid kam yukur trophy watang kawiru menta ka ayom watla Kylian Mbappe ulala banjaya kai bahan da menta ka Real Madrid ndre ke jingkeno ka babunhi kalej syau Kylian Mbappe bat ngimla ban tiplut ka ke jinglong jingman hapo ka ni ka klub yo lese ka don ka jinge per jingmut hapo hapreng para player bat ladau Kylian Mbappe un mino na ka Real Madrid syaka pat ka klub un lej penyeso namar ka thong ka dehi pan kur trophy Champion League haka klub Real Madrid kam tam ban but ya ki dinjat jong Ronaldo kad ba plop ka thong jong Kylian Mbappe kad ba ku ketsan ka PSG hagri ar ayom bat ka ne ka deru sakawe ka jing pen kre jong Kylian Mbappe menta usnam arja rapon riu namar ka World Cup kalajan banyak kun ban mi madan na kebenta ka France kublai sibun